Hey guys, how's everyone? Welcome to the very first episode of our home cooking series. So why I'm saying our, because this home cooking series will not only involve me, it would involve my friends na akong gi-invite, and it will involve you. So if ever you are for home cooking or you're doing home cooking, you advocate or you campaign home cooking, or you want to learn home cooking, or you have some home recipes that you want to share, probably this might be the venue for you. Because since this ECQ, if you have noticed, if ever we are friends or you're following me, I've been sharing some home cooking recipes. And pahuman na ang ECQ, pahurot na sad ang ako ang recipes nga i-share. So, I usually check my friends' posts or I check some groups kung unsa ilang yung pangluto. And with that, it has inspired me also to invite some people to share their recipes and to do this vlog as we call it. But it's just a series, depending lang how it would go or unsay tripping ani. And of course, who could be the very first person, okay, to share his recipe, okay? Of course, the person behind Kalami Cebu. So, lami sa Ginisia, okay? He is a mentor, okay? He is a friend and a family also. Kasog di family, let's welcome Mr. Carlo Olano. Ay, Carlo, kumusta? Hi guys. Hi. Kumusta yung ECQ diha? Going good, ikaw kumusta ka nga ha? Actually, nag-preso ko na ako sa kong kwarto. Preso na ko. Yes. Right. So, Stay at home, and so far, man, so good. Sige, makagawas man sa tapanagsa, but yes, as much as possible, naragin ito sa bahay nagpuyo. Halos, tanan akong gibuhat na ako sa kwarto. Yes, stay home. So, stay to pay. Yes, ako po galing. Ilan na na yung hapon. Yes. So, mauna. And Carlo, ang iyang i-share nga recipe kay sa surprise, I asked him supposedly kung unsa iyang i-share o di gyud niya isulti. So unsa mo i-prepare for us? Actually, kalit na. So, di man ko tipong magplano-plano like savior na marag kinutang kayo. Ako more wow. Ano na spontaneous. Okay, So, sige, spontaneous. So, nakalitan sa ko. Mahimok tag sandwich. So, okay. Ako sa ibutan ang kuhan. Hopefully, makita na, bro. Yes, makita na. Okay. Alright. Ang wife. Okay na ako eh. Actually, una gini mong buhaton, manghunaw ka. Manglimpyos ka mo. Oh, yeah. So, alcohol. Oh, yeah. Hand washing. Okay, IPI. Hunaw, pero, sige, sanitize. Ako anta kay, kanimang sandwich, manual labor. So basically, yes. Sa'yo naman nabuhatin yung sandwich. So, magbutang ragpan. Okay. Sobra-sobra. Pwede ganyan sardinas, corned beef. Yeah, agree. Mga sobra na to nga pagkaon. Yep. May uban, di ba? Pamahaw. Bitaw, sardinas sandwich. So, yes, I was planning to make that. Pero di man sardinas sa mong sudan. So, may pagkira ako. Pero yes, pwede yun hilo by the way. Then kung natin mga cheese na to na mga queso de bola, dugi kay mahurot. So but yes. Yes. So yes, para na siya yung cheesy part. Although ang uban ganahan ng quick melt na cheese, kung ganahan ka ng murag melty siya, or kung dato ka, palitin ba ng mozzarella. Na may ideal thickness na pas ang cheese? Wala? Okay. Duot naman yung ito. So actually, di lang yun mo daghanon o mahitingin kaya uban din sobra mo awas. Yeah. So kung for example, kaniya atong peanut butter and jam. Yeah. It might be new actually for most Filipinos or Cebuanos kanang peanut butter and jelly, but I've tried it actually not here in Cebu. Pero yeah, once I tried it, kilabaw na ako na tayo kanang murag ko na siya prepared na daan lang. Namgi palaman daan na peanut butter nag-jam, di ba? Kada bang yeah, jelly nga swirl. Diba? Yeah, kanang swirl. For sure, what I usually do, for example, kanang mag peanut butter ko, dyan na ay mga chocolate sa nga sobra from Christmasan or yung panghatag nga chocolate. Pwede yun na inyo siya i-crumble. Kanya ibutang sa ako ang peanut butter and healthy. Yeah, nagdako mong gitag ladies choice sa una. Yes. Hinakasyon. Yes, it's a familiar flavor. Ngayon, of course, pangatog jam kay
ito na may pagka-fruity and one. So, Yeah. Butter og jam. sirhan na lang. So, na, nag-challenging kini pero yes, the nice thing, daghan ko nga tao, murag ang feeling na ko ron na usa ka studio. So, daghan kayo nagka-condo na ron. Yeah. Ang nindot ni na appliance. So, no, tingali. Affordable ang waffle Tayo. maker. Kinari tag 500, 600 na ka ng murag sandwich maker or waffle press. Oh, Pangtindahan. Pinadara sa na. Pakunta na yung magsun, na yung mga baliya sa salvo, ani. Yeah, I know. Oh, di ba? Oo, di atom ka Australia sa una, di ba? Yun ang pack ng flow. Yung dili mo, Charles na to, kinamatay. One. Alright. Yes. Char na to, kay tungod ni Sabian, nagipaluto-luto yun ko. Oh, no, I was expecting siya. Pag sikyo man yun, quick meal. Pero, sige, maghimotag ko na. Sige, for that, na kay soon, papagali first guesting mo, magawa siya, dapat na kay next guesting soon. Nga na medyo arang-arang ng panahon. Kana magluto ka og rice, ana. Mauna itong plano, di ba? Og rice, Ice, kana ana. Oo. Rice, brown ice. What about na tips in making ice? Walang pag yun nakahuna-hunaan na. Bitaw, tinuod lang. Mga planong guest na pwede mo i-guest Jason. Pwede na yun, kung na pwede. Si B, yan eh. Ako tayo approach si Bay niya. So, Kasi ako na ako Subi family. Actually, kuan ang admin sa Cebu for food cooking. Yes, si Len Margie will be next plan. He'll be making the chicken wings. Kay ganahan ba kita og chicken wings, only chicken wings, and for sure di na ka chicken. That part should be edited. But yes. So, ato lang gi-press. Oh yeah. So kung mag-press kayo, usually pila siya ka minutes. Nga naman indicator ka. kung bukuha siya balik, okay, fine. Pwede man sa taikuan. May uban niya kung ano foil niya, plancha ang gamiton. Sige ako kuan ang usually it's around 2 to 3 minutes actually. Plancha. Mamo ni original plancha pero actually pag kuan man na kuan ka naman ng mana. Right. Wow. Naman na. Nagamay. No na. So, na. See? Okay na kayo. Ani kuan. Ano na sandwich. Actually, pwede na yun. So, kung kuan, bounce mga bata, muna, pwede. Or meal man sa yun. Kompleto na yun. Pwede ibutang tanan and it was yes, really especially filling. kung butangan yung mga utan, mga kuan. So, not bad. It's an easy mo on. Plus, naghan kikag pwede mabuto na to kung gusto na dili magkalas-kalas na bread para mahimong part of a delicious stand. Ito. And pwede rin siya i-store. Or pwede yung bisag pandesal. So, parang Richard, So, Richard Abad, itong sa kamigo na prepper. Name dropping kayo. Kani mga kuan, kani mga dugem kani madaot sa ni mga palaman. So, like peanut butter. Yeah. Di mo na basta-bastang may madali. Ang ginabuhi diha, bay. Doing really good. Okay ra sa kay ko. Mana sige ra sa tagkaon, sige gluto. Nya amo kaon na pod, muluto na pod. At least sa tayo naon. Buwa kami ngawas ibang mga pasyente. Or was lang mingawan nimo? Sobra pa sa bingaw. O gimingaw sila nako for sure. Labaw na akong ortho nga patient. Bitaw. Karon sa imong gimingawan na pagkaon jud na kanabang during this quarantine man, how you wish na may unan yun imong kanon? In fairness, it's a very good question. Gaon na akong kalit ha. Oo. Ang kinsa kay mas magisod kong pangutan ato bag. As for the food, actually, kay ang unsa gikaon na to right exact before ECQ, lechon. Actually. Naman mapalit yung lechon. Abri man. Exactly. But I can say, I really don't, it's okay. I suggest home cooking yun. I advocate it. But it's okay to splurge once in a while. Ma-deliver among yun tanan. So some of my cravings na buhat ra or makaon ra nako or buhaton nako. As such, like atong nakabuhat ko for the first time, nakabuhat ko Alamax fried chicken. So, yeah. Karang fried chicken.
Oh, imong Yes. tibok manok, imong giprito. Because buying Nice. chicken is more affordable via basta whole than in portions. New learnings sa Nakos ECQ. Tinuod sad. Sorry, sige, kaon-kaon yan ha. Kaon Uminom na. na lang ko. Kaon na ko sa akong sa na sandwich. Kalimot na ko. Ang akong cheese. Unsa ni? Corned beef and cheese there. Okay. But so, regarding sa, di ba na, can be turned into a sandwich para wala Bawal dyan alas. If you use press or toaster, alam mo yung sandwich kanon ka ng init-init pa. Agreed to Diba? that, yun. Kaya kung, Hindi na siya, kung mabugnaw na, mapagwaan lang ni mo toast kung nabugnaw na. Diba? let's goodbye. I don't want to say goodbye. Okay. Anak luto, ikaw na sa luto, ako'y tanaw. Go. Okay. Bitaw guys, stay safe. Yan rin. Nindot bitaw rin panahon ng ECQ to learn to how to cook or rediscover your skills in cooking. At least para dili boring in one, it's time. Especially now, ang sa ako lang reflection sa karong ECQ. Tungkol sa ECQ, mas nindot na yung variety ang mga sudan na noon sa balay. Kaya usay, ba, mabore na ka. So, nanay mga more veggies. Actually, sa ECQ na panahon, nakasuway nakahimo mig kare-kare, nakahimo maghumba na nangka. Wow. It's so weird usay kuan lang na katawanan kayo kay mangita na nung mga ingredients na kanlisod pangitaon like mga puso sa saging, sa mga imagine nakakita pa yung nangka na hilaw. Imagine. Wow. So kuan bitaw. It's a kuan. I don't know, kuan ang nasa kuan ng ECQ, yes, it's a good time to rediscover. I think you can eat more veggies now. I think mas barato sa mga utan karon, and especially na yung mga mobile market selling mga utan. So it's a good time to, discover mga kangkong, mga alugbati and other stuff na normally atong na overlook or Okay. Most of the place of at home and eat healthy also. Kay magputag ba life pero di gyapon ta magitog healthy, padung na gyapon ta sa hospital. Wala. Normally magidon mas healthy ng lutong balay kaya kung sitag kaon Agreed to that, yun. Wasag na, mukha magkagutan mo ito kagawas. So normal. sa bahay ka mukha, di ba? Ikaw na gawas nga mukha kang mga utan unless na uyog siya sa mga laing ingredients. But yeah, no na. And hopefully lang mahumanan ni para soon mag food trip ka sa Tasib. Yes. Suroy-suroy ta or mo to tas katong duol na pizzahan diha sa inyo. Nawagin na to na adto. Katong pizza dogs, pizza tres. Wala lang na imong clinic. Wala lang clinic. Bawal na ang clinic wag kita kaadto town. But yeah, so kuan lang. I miss you guys. Gimingaw na po itong mga kita-kita. Although, atake ba magkakita-kita na sa tagbalik po. Yeah, for your time. Salamat yung kay Carlo. So, if ever for more food recipes, kasi tag-share sa di siya, follow him at Kalami Cebu both in Instagram and in Facebook and in YouTube. Pero mo tanaw man na guys, tanawa, pras anak niya, tanawa magkaon, maglaway, ragyod mo all the time. But that is, at least could encourage you to cook also. And eat gikaon healthy. ko akong giluto na nakuyawan ba ako ba how did it end up ba but lami man Dapat picturean pa biya sa tanda mo. ako ka na picture na kung usa Matigain. nang usa na lang napa may usa or pinastyle Ana, wala siya. Okay. Now, Anyway. thank you so much na for inviting me sa imong new show. Kasi nga na ni. Wala siya name. Wala siya name. Okay. Wala na minaw sa intro. Haman siya, it's our home cooking series. It's just a home cooking series that actually it's just like a level up of my post lang. It's just a level up. Suggest na naman masuggest na pangan sa na series. Inga severe. Bas hindi. So if ever for more comments, suggestions, Violet first time na si Carlos sige ako gi-guess for me to be more comfortable also. So yeah, give your suggestions, comment down below lang yun dayon. And muna na siya, let's try to improve it and help me also. And muna siya, if ever you want to share some recipes, please do message me. Or if ever you know someone who wants to share their recipes nga atong gusto makatunan,
Pwede So sad para yes, let's ma-expose do na, di that. ba? Join the Cebu. Unsa ka lang cooking at home, di ba? Para ma-appeal Yes, sa actually, ana, muna para kasi siya. di ba Yeah, please mm, join Cebu madis- Home Cooking, Cebu Cooking from Home. Kaya dahil recipe sa to. from Muna home. atong next guest, Para actually. ma-discover mo ni Xavier kung basig masuya siya sa inyong recipe, basig mag-guess. Okay, that's it. So, Thank you, murag Xavier. maura na siya, guys. Yeah, thank you so much, Carl. Thank you so much. Get to follow me and all my social media accounts here in Facebook, Instagram, or in Twitter. It's at Dookisave. It's DOOKIEXAVE. Our The Dentist is out at YouTube. Actually, it's a very fresh channel. So, muna I'm trying to do some videos para na ay masulod nga to. And for this ECQ, just always continue to stay safe, stay healthy, stay at home, and don't forget to keep on smiling. Bye. Ang kung sa'yo mo mapunit diha, yes, actually, you can make a sandwich. Yes.